Poslanici Srpskog pokreta obnove neće učestvovati u radu poslaničke većine u Skupštini Srbije sve dok se ne obustavi jedna orkestrirana kampanja koja za cilj ima rušenje naše stranke, a kojom se nažalost diriguje i samih vrhova državne vlasti. Protagonisti te i takve kampanje čije razrešenje zahtevamo su Srđan Srećković i Sanja Čeković, ljudi koji su na važne državne funkcije postavljeni na predlog Srpskog pokreta obnove, a potom su okrenuli leđa i bacili se kamenom na sopstvenu stranku, a zašto su nažalost sada već sasvim jasno vidimo dobili podršku vladajuće strukture demokrata i socijalista. Činjenica da se oni dalje nalaze na tim visokim državnim funkcijama, odnosno da nisu uslišeni zahtevi Srpskog pokreta obnove za njihove razrešenja, jasno govori o tome ko su njihovi nalogodavci, ko im pruža zaštitu, a nama takođe jasno govori o tome ko stoji iza ove kampanje rušenja Srpskog pokreta obnove. Ništa manje od njihovog momentalnog razrešenja nas ne može uveriti u dobre namere koalicionih partnera prema Srpskom pokretu obnove i to je dakle naš jedini uslov za nastavak našeg učešća u radu vladajuće većine u srpskom parlamentu. Više puta se kroz istoriju dokazalo da se određene pojave u svojoj prvoj iteraciji pokazuju kao tragedija, da bi potom postale tek farsa, tako i sa ovim pokušajem rušenja Srpskog pokreta obnove do kojeg svakako neće doći, ali obaveza prema stotinama hiljada naših birača, dakle, jeste ta da zahtevamo razrešenje ovih ljudi. Ovi naši zahtevi dodatno su aktualizovani najavljenom rutinskom rotacijom na mesto ministarke za omladinu i sport zbog činjenice da je gospođa Snežana Samardžić-Marković imenovana na jednu veoma važnu funkciju u Savetu Evrope, na čemu joj kao stranka čestitamo.